Okay, we're back ako. At kalkalpas at the first contestant tayo ni Basang Ara de la Torre. Ayan. So, may isang panggap po to FDD nga iyam amu dito Ilocano music kadigiti ubing lalo kadigiti high schools and colleges ngano dadto maget maliplipatan ta na pong kumansyon ti Ilocano song tadagitay matan pop music R&B iti kang kansyon ng dagat testing ito tilalaing ni kiti ubing no kaya ng malaang gumiddan kadigiti sonsonata ni at ganbiag Ilocano apo tatikat ko sawen. So kadigiti board of judges tayo nga online tata puko-puko dito dumabat din Dagiti nakatutok, we have Joseph Agtarap of RJ Tambayan. Ita po Yu Chao, abay ito Yu Chao dita. And of course, Adamo Tistol na sa Jay Bancheto, kung na sa Jay. And of course, ni Manang Maria Peters, iti Iowa USA. We have Kapsat Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. And Nelly Mariano of Hong Kong. And of course, John Mark Pastor, operator, embalsamador, may sa makadagiti board of judges sa itatangal daw. So, ado da po, online itata, kadagiti sponsor sa'yo. We also have Ron Sipagan, dagita pa ito ma'am. May saan tayo itong, and adding Venus Vivi Mendaros, ayan, dagita ti online judges sa'yo. So, we have now our second contestant. Also from LFG Diamantina National High School, iti principal da po ni Ma'am Marites James. Thank you so much aboti pa ng duty pamalubos ka ti anak yo. So may we have now Miss Karen Sagario. Ayan, magkatibasang. Ayan. You wear now your headsets. Ayan, good afternoon anak ko. Good afternoon. Ayan, usalim ta microphone. Ayan, kaya si Mali ka idin, di ka di baten ubing ka pa yung una idin, yung nagpintas nga talaga ti timbre ti boses mo idi pala. I hope tatagat dakkel man na, nabukul iti boses mo. Okay, so when? So, ada da kiti kay mong kablaawan basang? Kablaawak man ni inang kinitatang ko. Kindagiji kaibigak. Kaibigak, gagayam ko kung namat. Ayan. Sino dagiti gagayam mo? Dagiti kadom nga kopyano ka no exam kayo? Sige. Mabalin sir. Sino dagiti jay? Ni Daisy, ni Angelica, ni Desiree, ni Marilyn, tapos ni Kim. Okay. So that's it. And napukaw ti internet. So, ladies and gentlemen, our contestant number 2, Miss Karen Sagario, to sing Riribok. Isunga pangasim ka din ta Taiwan na panunutem kuma adda puso kalungdaan nukas bilang ta syakti mailawan sikat timteng ariribok to'y biyak ko nasimbeng a panunut itangket nagriru jak mailimet ada panagayat ko ngem akamakak tamo ka pakisagmaka
kedar darira isu nga pangasim kadinta Taiwan na panunutan kuma adda puso kalungdaan nukas bilang tasyakti mailawan sikatimteng ariribok to'y bako nasimbeng ang panunot itangkit nagriru jak mailimet nga dapanagay ako ngem ang kamakang na mukha pakisagmaka among lang arudeng at kong nawaya ngemriribo kempay lang day tuirik na kastamet nga dan sungsung bata mitibiyag no apaya siyak pelang tisulisugen sikatinteng ariribok to'y biyak ko nasimbeng nga panunot itangkit nagbiru jak mailimen na dapanagay ako ngem ang kamakak taang mukha pakisagmaka sikatimteng ariribok to'y biyak ko nasimbeng ang panunot itangkit nagbiru jak mailimen nga dapanagay ako ngem magamaka tamo ka pakisagmaka. Okay, thank you so much. Basang, ayan, apo awan iti sound effects could be nga pak ko na naman ngamin. Anyway, amok nga doon ti agbalbalakpak ito na kanito, especially di kita mangmangtad kang kati suporta. Ito Facebook, nagadotin nag-message. Kunada, go Karen! Kunada, di kita ka-eskwila siguro dagito yan. And thank you so much, Basang, and damdamam. Iti third contestant. Balong, magkatama pa JM, basa ka pa iti dumapay nga mensahe, sakbay nga ituloy tayo, iti third contestant tayo. So, Crystal Rosario Concepcion, we love you, Ate Karen, kunanamat. And Ella Benadero, of course, is watching together with Ninang Sol Vizcara, ayan, and Charity Lianes of Porterville, hello, kunana. John Elaine, hello, kunanamat. So, our panel of judges, apo, agapo sa J. Balasio, taaw, isudang namin ti sponsor dito nga sa Lizal tayo. So once again, dagiti adda apo ti ilimlemeng natang timtimek para iti singing. Ayan, please, umay ka lang apo dito'y istasyon. Anytime for your audition, agpalista kay apo ta. We can only accommodate 3 contestant per week. Ayan, so lalengin nyo na mabalbalin kat buong iti eskwela nyo ti pagalaan nyo. Tapno awan iti adu nga banbannog kumbaga mamimpinsan ti bannog yu kasjay alain nyo amin dagiti kwan dagiti kakalaing konvensyon ti eskwelaan nyo tayo mayutoy no barangay awan ti naskan apong i-represent namat. It can be school, an institution, or barangay. So naimbang malam kung ano to yan, ikabsat nga ni Manang Evangeline. Idol, saan nga maka-open FB ko tatay pa ita Adda ak party. Pakibati naman please. Tika anak ka ni Nix Fortea Abrazaldo, di happy 18th birthday. Thank you, Manan. Idol ko na ni Manang Evangeline sa Baguio City. Baguio City. Yan, good. Dito text line ko na. Good PM mga idol. Pabati naman po kami dito sa La Suerte. Ang Adaran Quaresma family, Tatay Eli, Nanay Nining, Quaresma. It's me again, Pauline Lynn, Quaresma. Thanks po ng marami and God bless po. Nag-po daw mga idol ko, tama-tama kami bilbilag ni father ko. So nanay, Billy Barcela, kan kaplawag ti happy birthday dagiti Kambal. Nga Suda Berhinya, Barcela nga mother ko, ken ni antik nga Berhilia, Tunbigat, September 23. Amin nga barkada ken katrohwak ti construction dagiti pamilyak.
Jan, Jeff, asawa nga Francisca, dagiti babayaw ko, mga pinsan ko, Afu, namanan. Nagregateg-text Ilocano, mga idol. Agbiag kayo, mga idol, tayo nakablao, Lito, Barcela, ti Oscaris, Ramon, Isabella. This time, let me give you our last piece for our second quarter of the last hour. Actually, kami po damdam after this song para iti last contestant tayo. Meanwhile, para kita dito ako balasyo tao nga ag-celebrate ti Pasko nga may maisadang adayo ti familyada. Adda para kinitatang kenanang, adda para ken kaken anak ta, kasta tunggal Disyembre nga awanak den na, mapuno ako mat kinaawan ko dita. Napnukon kahuni ayat, nga binukel ti iliw ken rigat, umnuntun nga tawagan dat, daytamet aginaldoyo kaniya. Naliday di Paskuak ditoy, awan ubing nga tumarayutoy, awan misa di galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkerol, ngemadat puso miti Paskua, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, numangyag meti pamilya. Aldaw pa na bakasyon, dayto hindi aldaw hintay agtitipon, Pasko nga kompleto ti pamilya, jak amunukat ninto dayta, ngemitan na kan anus tay payla, adda Pasko uray awanak dita, tay kahon ngayon patulog ko, subadan niyo iti tawag intun Paskua. Naliday ti Paskuak ditoy, awan ubing nga tumarayutoy, awan misa ti galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkerol, ngemadat puso miti Paskua, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten nadakam dita, no mangyeg meti pamilya. Nalitay ti Paskua ditoy, awan ubing nga tumarayutoy, awan misa di galyo ken burluloy, awan noche buena ken agkerkero, ngemadat puso miti Paskua, no tumawag anak ken asawa, kaslamet ten adakam dita, no